abantu bakamago chaliri senate yeyo ebira bikana kobali ya senate muntu getaga chali ne chibesa chikuru ku 60 million shillings pero ma senata atakira konyora 1 million shillings wa senata bakangichira, and this I speak it for the first time. Kangichira obisi bakante yosoro tuanyore 1 million naye toe 1 million tokonye omudijio kabatebi moko tekerekina. Why do you listen chibesa bakantebia aiga abande bakantebia nga ayiro bwata CDF ntuto bwati CDF yaitombono yaikire bakanyora 1 million abande bakamagontebia mbaye kabatebia ne karakariri na aligiri 500,000 wona nainche ngekero muntu na tade kuigwa mbanjirane bakateba yaya ibate bayaya bakante imbaye chibesi chiechio. That is why you saw what happened. Abande bagasoa bunge batamaje tibatatekerere tikende batamaye tekende bagasukumo mugata monda lakini ngendo kiangeche timonda mikiangeche tekertu arenga mangana ri impeachment ana ikaranze the senate ngoli ri mugako yo monda who is almost in his 60s mugako savri ensei agotenene gune bina kobo uri kwa maswali na bana basinini bana bakomo chori tinkaranze taria tore na omongina Joyce na bana bahe bakomo chori abana bande bali county assembly ga baikaranze te opposite bakomurama baikaranze ari bakomo ngongori asa ikaranze ari abege toko bakoiga baramuno komo ngongoriga bakanere chinyomba echibesi county 30,000 allowance every day for 5 days. Parigaria, Bakumokoraiga, and Koreaniga Sandaka. And I remember the only thing I did, I just prayed. To Alenge US, Ekaron Karanset next, to the White House, the president, Montoling next, Akuru Gladys Wanga, Omo Governor, Ochole to the Kiamakia Dio, Akarigi appointment the president, Agacharia. Akagenda akatoka na watu nera sendege tukalanda nera US akatoa renga se business chamber akanyore deal a investor ogo pump 1.5 billion kwa gacha a fish production plants ariyo mapei ogaba noito kali koruga boso amina de motonto abaibya kubwata agotija abaibi takogena no Nairobi takogena andi akobeka ke toko boli osoron kimogo chekeri governor bono njena atika kukwana noenda ratima ikina kwandera ngateba mweru wanirire kiagara muri ko bwata mutakifite barwanirire. It pains me that for 2 years we've lost 33 billion and we are losing investment. Abana wame mutare wanje musabire county ese iye tokurwa na bosongo. It is spiritual abalandi abaikaransa. It is spiritual every day tokosabira ga bosongo yuko ntaro kembe tembe yuko nyeme story. That is what is happening. I am telling you. To sabere county to mukako yoni gate betuku by force charo kama temboy gate banjiro morisia agajaki wese mugambyo de bwenska go tenda for 2 years atakiriko batebe for 2 years na akolirega tatakiriko tenda ko bayi reporting aya na bwatra bayibi na bwatra nyarebe ega siku bwatra bayibi ne yabaskari ne kwa bwatra bayi police babusiwe ko resaba na hichi erebya gosera bobe utangasa kusarira abana babande amalieta abantu 15 basali chikaria abande chi contractor pesa nchiyo bosongo abantu bali mete chipara chibezi chiangire basoka abande babere auction abande bakure. Nobody is willing to ask nkichi akolire. What we are only willing to ask no ikaranzaga tulia mamrama kaigo njoo mikutano sali mikutano bae 100 bae 500 kana msali mikutano mogo chabogirango mwabanga the same team nko baka bakumu mwenye kukura ngozoro tuwa kama magorojo.